Hello, go at dead up where go at Nina in Nila November Kichi the Tholina, Kiro Kisi Kate, the Dona Takasola, Daily Crane News like Americano, the Takasaw, the Nia Takasolos, how whether Amano, the Takasaw, we owner, a Kota Nina, Takasaw, so the Kalaki, Kohino Nina. The niña ini tak sopa plata weda le no ko ku Donald Trump tulo weda le no tak hiloki weda ta so tak mo le weni Joe Biden sibu no dito Joe Biden ka sato regulator de tila weni la January ta kichi ni no Joe Biden ka thoki weda ko ko no hoda ni declare we tho da ko ko ani ta la ba ka te ka to pai da u ama no ba ye tho da pwa ti pha la we ni ka mara la we cabinet mo no la pa ku lo da ka re ti mo no hoda ni no ba ka kwa sa wa da ka so da ni nyai no hello sunny snow u hello you got it no Elizabeth so hello no when he Donald Trump has accepted a formal U.S. transition should begin for President-elect Joe Biden to take office. No, Donald Trump to lower no. Di ta nyo to no la when he pala ta hutata di ko kurga la mira Joe Biden no ke he weda ke ni lo weda la weda mo no ke sa ta hi da muda no. Bloody ni la ko ku te weda mo no. Federal agency overseeing the handover no when he padu atak rola ashimuda baka weda la ta hiloki weda ta suta kamoni no awete kama weda di tala krama no do one need to be done no the awete da no tamita tulo weda when he ta huta we asa no tamita tulo nagi no when he awe tulo weda la hiloki ta suta kamo no bloody ne padu ta krola ashimuda baka weda la hiloki ta sukumola padu la tho sinya daga ni no mera the General Services Administration no General Services Administration aphu ni GSA mo no do tala GSA ni mo no awe bakho weda dila ko khu la apada daga no to clear da ba no hi lo weda ta klu ma ni no awe ni sa tho rek le weda ta tin da ti mo no akho ta ni mo no de da la ba kha weda la ta ri we ni no la ko ku Donald Trump to lo ki weda la ke hi lo ki ta so mo la Joe Biden su pu ni no he weda la Michigan no muda ko no pa pla weda la na certify weda la when Joe Biden da la Michigan mo no akoda ne timi tinya ba ni no abu kui market Friday ni ko ku Donald Trump no sa dwe ko ni da Republic ka khuna la Michigan do te wa da la di to ka ti ji tho we da no ta pa pa no da pwa la an da la Michigan mo no akoda ne Michigan di ni awe te ta khu cha ne awe o da da committee board mo no do committee ne we da Republic ka khi ga Democrat khi ga no akoda ne no awe te thi lo da la ko ku Donald Trump we da we te ki lo ko to te po ta ko ta ni no la we committee ka kla ni no Democrat ki ga the Republic ka ta ga ni hui lo we da la ko ku Donald Trump ta hui tho mo no si ta ni te la pwa min ne ga ni ba ra lo we da la we ne da ni ba ra lo no ba certify lo mo no akho ta ni mo no we ti certify we da la Joe Biden man ne da la we ni Michigan mo no bloody ni pla lo ga da la ko ku Donald Trump ti nya we da laตมีละกันเนอเลยบางมั้งเนาะเอาคู่ตาเนี่ยว่าเราเวดาละJoe Bidenก็แต่สุก็มอเนาะก็ปล่อยก็ให้เราเกล้าเวนี่Joe Bidenสิบุนี่ตาละเสมาตากรมาตาพักเสมาตาเนาะโดยเจอละเวนี่Joe Biden นี่เนาะก็นี่หรอกก็ไปเจอจ้าแหละก็เราตาละ January ต่อขี้สิมันเนาะแล้วก็ท่อเวดาละwhen you go senior today's decision is a needed step to begin tackling the challenges facing our nation no te da taniya ita sette ne no mi we da kho kha so ta kha la plu ba la pagata Because Guatemala tara le petico Guatemala ke mono, including getting the pandemic under control no pa hueda de kuka weda ta chata through way dinia to no and our economy back on track. Dito weni muklu we kwana ke wita ke go no. The teweda mono
This final decision is a definitive administrative action to formally begin the transition process with federal agency. No, do awani kewada tasete we ni mera tasete tel khala we the loba we da la kasatho policy da ปดูทักเรื่องรู้เนาะ Federal Agency 的พาแล้วก็สาทอเวดาเนาะแต่ฮิโซฮิก็มองเนาะบางนู้นคนละก็คูทอสิญญาเรือเวก็บาฮิโซฮิก็มองก่อนนี่เนาะแต่แล้วก็บาก็เตกตัวดาอูอามาเนาะเดอเจดามเนาะ early on Monday เนาะตอนนี้เนาะ Biden เวนี่ปะพลาทเวดาเว a foreign policy เนาะ policy บ้าเขาเดาตมาตะกอดาเดที่อยู่ก็กาเนาะเดอปากิฮิมูดานี่มีมาตาแล้วเวปะพลาทเวดีเนี่ยตัว national security เนาะteam consisting of all colleagues from his year in the Obama administration. Dinia to we khutata sekoida pala ki himu hida ba khaweda la national security mono tiko do beta bita bo ho do pa khueda pala amate ta la Obama sipu la we matako te la no la ude ta la khoplo mono do teweda mono awakeก็ตัวได้ Anthony Blinken ละก็เกิดได้ Secretary of State เนาะแต่ละ Secretary of State เนี่ยมูดามีไว้ได้แล้วเนาะก็มาตะกอได้ที่หูก็กาติพาคุณน่าติพาดิตัวแค่นี้ก็คือ Donald Trump as Secretary of State นี่มีอะไร Mike Pompeo มาเนาะกูตานี่ดิตัวก็คือ Donald Trumpก็มาก็สิกตัวได้ที่ก็จะเป็นนี่เนาะตลอดแล้วเว้ก็จะเลวแค่ละบ้าเนาะเว้เมื่อเราได้ Mike Pompeo ได้เว้เลได้เว้แค่ได้หมดตัวดีนี่เด้อค่ะเนาะกูตานี่ Joe Biden นี่เนาะเจได้แล้วคือเท่าไว้ได้ Anthony Blinken เนาะละมีได้พอละที่โนพูดก็ดอคือเท่าสิก็ไว้ได้เว้นี่John Kerry เนาะแล้วก็แกได้ climate envoy เนาะ climate envoy นี่แกได้ปอตกาละก็ฮิมูฮิดาเฮกูเฮพามีบ้าเขาเวดาละตัดดีเวดามุขกลิตอหัวมันเนาะ while Janet Yellen is stepping to be the first female U.S. Treasury Secretary ဒီနေရာတော့ဝခုထထတာဝဲနေ Janet Yellen နော်မြေတာပေါ်မှုတကလည်းကဲထတာအမေရိကပပတာထူတာတော်မနော် Treasury Secretary တော့အဝဲနေမြေအဝဲမြေဝဒါလက်တစီဆိုနေပခုထထတာပေါ်မှုအစိုးကတဲ့ဘလကဲဝဒါ US Treasury Secretary နော်တော့Bakawada the Pani Donald Trump Teddy no Mr. Trump tweeted as the GSA which is taken no when he Donald Trump tweeted with a when he Bakawada GSA mono Takrokula Bakawada Himudala Kokusinya Katora Matakota there when he federal agency department no I tweeted at Dilena I want to thank Emily Murphy at GSA no Emily Murphy ni akeweda Baba Mubadala GSA no for her steadfast decision and loyalty to our country no la weta setaklukled torabtiko no she has been harassed, threatened, and abused. No, deda la bata maplio bata te cha order bata weni mabadu batio the me mabadu la sukawana abuse mona, and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case strongly continue. We keep up the good. No, dito Emily Murphy ni akera baba mu badala GSA do when he ko commit hilo weda taklila awe ka ba matakoda de Joe Biden la when he pete jale ki hi ka sa tho hi ni ke ta su ko moni no awe sa tho mai te ti ba no ko ta ni bau khoi da dila la January ki si ma ni no penny money ko ku Donald Trump lo mani awe sa tho ti na ki te mo no ko ku ka tho sin ya ga ni lu ba we ta chau to la ke te ko to chu ta mo no ko ta ni khop la we ta author dia da clear when ni Joe Biden when ni team ka sa tho hi rek le la ki ni ta so ko mo ko ni no te da pa ta no nom เวเนี่ยลีมีก็แล้วโฟมีเชเนี่ยลีแล้วเตชามีเตเปลี่ยมีมาเปลี่ยดินี่อุ้มเนาะคุณตาเนี่ยเวเกวดาก็คุณดอนทรัคเวดาดินี่มั้งเนาะดอมMrs. Murphy เนี่ยแกดาพอเธอแล้วก็คุณดอนทรัคคุณเธอถอเนาะดอมrecent developments involve legal challenge and certification of election resource เกวดาดิโตเจวดาละเคนี่มั้งเนาะเอาไว้อุขอไว้ดาละก็คุณดอนทรัคที่เราตะกลุนี่ครอบครัวไว้ดาละเนาะ
ตาคุยบ้าเขาไว้ได้แล้ว legal แล้วก็คุณดอนทรัลลูกก็ได้บ้าเขาไว้ได้แล้ววันนี้ election assertive ได้ติมั้งเนาะအခုတည်းနေခက်နေဟာဒီနေနော်ဘာတဟီရတာပလဲလ GSA ကစာထောမတကောတာတဲ့ဂျိုဘိုင်ဒါဘဒိုလာခရှိနေတာတဆုကမလနီထောကောနော်တော့ဘာခဝဲဒါလကခုဒေါ်နယ်ထရအလောဝဲဒါလဟီလော်ကီအလော်လာဝဲကဟီတာပလဲလFederal Agency ဘာကစားထောကတဲ့ကတော့တယ်မှာတကွာဂျိုဘိုင်ဒန်လကတော့ကခိုကောနီနော် Republic ကခုနာတီဘာချောတနီော်ကြီးอ่ะနော်ဘကကွာဆာဝါမနော်တော့Mr. Trump's fellow Republicans have increasingly been breaking rank over the tradition with several of them speaking out on Monday. When Republic kuna the blue ganimono, where they go to auto the Southern Donald Trump Tuluedala, where Hagui, Dodito Tuluedala, Joe Biden, so he come more sunya woman. The party pani no Tennessee Senator no I get a Republican pamono Tennessee Senator la made Lamar Alexander no the we pa plato da statement mono kwe da de da mono Mr. Trump should put the country first no de da la ko Donald Trump group pa we da Chicola menya mono and help Mr. Biden sasino the kamaseda Biden dito ka mata ikla poetho ko mono when you are in public life no tera na uwada la pakamla taw mu pudi ni no people remember the last thing you do no tera la pwa kati no tera tala na ma wada la khikter kha mono when Mr. Alexander tera di ni sita ni na mata la khikter kha ni aguya ani pwa kati no thobo mono da di ni to no West Virginia Senator Shelley Moore no Capitol no awe tesi ko da no at some point the 2020 election must end no data mono look let bol mono awe ni kiro kisi takutawe ka ba ka dewe lo mono the Senator Bill Cassidy of Louisiana no awe siko Louisiana awe ni Senator siko no awe teweda la ko Donald Trump a legal team no dito a team la tara la toro komi la khotir pha mo no tera la wetir pha ni the pa plato da ta ko ba mo no akhoda ni mo no ba khawe da la ko Donald Trump te da la ta lio lo ti ni no ta ko ro ba mo no akhoda ni mo no te da la wetir krapti we da no ta la at the middle mono there la should begin for the sake of the country no there la transition mono ta hiloki so komoni krisato krimata la tiko go mono dom dini ato mono Ohio Senator Rob Portman sigo no awe katugi loera tala Joe Biden go no dito Joe Biden ga sato regular kihini data so model ka thoda ko ko no di ne to te da business leader mo no awe ni muklo we kwa khuna ani di tkiya huchi mo no awe te phasi ko no so ta cha thoe da we ni Mrs. Murphy mo no la ka sa tho tu lo we da Mr. Biden dia me da ko khula takhuta daga no dot aweti data dilen withholding resources and vital information from an incoming administration put the public and economic health and security of America at risk sita ne at kewada dito khike ne aweti ka basa tho hiloweda dito ta la allo ti pha no le Joe Biden hini muda ka te go no ba kha we da la dito muklo we kwata gita klote do bakara la chikota bita bota gita klote ni awete ka badi tinya se ko Joe Biden mo no do te da mo no awete mi hi kha we da ta gita klote resource di ni no ke we da ta badu we da la chiko ta bita bo do muklo we kwa go no do pakwa sa wala weni ko Donald Trump ata lukwa de odi mata di le no ko Donald Trump lukwa we da we ni ko se lo cho no key states la dito ko se la ke da battleground ya WB no ba sa do no te we da la we ni ata lukwa de pha ni no te le da di awe chumo ba mo no ta flow
say any fail mono, Cobruleta Ucodoba mono, a Codanilla Pennsylvania no Republic senior quarter, well Saturday no. Teweda mono, Coco Donald campaign mono, class Turgueda. Khito da la ba ke ku ye da di to pachipu kopula ko kwedir pha vo mo no ta weni ke ro de ti ba mo no te da di ni ne to la Wisconsin si ko no aweti desi ko da la Donald Trump supporter ti pha ni no matita da la pa ki hui da ki we da ta pha mo no akhoda ni no aweni keke ni mo no Bakala ko Donald look quarter them that in no logala the Milakan Bamono, Bamnucola senior cola state blue better log with Ano. Kudani away Marbaba, no, away meet the Chaiwedala Joe Biden talk or could dale, no, away Batulu wedala, the Blonia away showed the Leleni, Joe Biden Toda Cocono, Kutani away the Nina in our all wedala, auto weda away GSA la made a general service administration like Sato Hilo weda tala Joe Biden low like a Toweda Coco or like a take Toda one ilon. Okay, away ni mera takso soda kana titatikwa oa. Tatikwa midovani no paklewa takso senior kabaka weda learno. Joe Biden hooter toeda matati pala kike toeda pamatale away. A cabinet mona pakulo da kerepule no kutani ukadogna siko tagi redo when it again or tagi redo the blue kabakala COVID-19 siko usino kutani the me question so tablan e tapi na subscribe here thumbs up kwela siko the comment it again no w